Kihe kenong ilam naga parti Kongres hajirang mentag singi kila rai ban penyasok no yaladi syaka NPP. Bad ya kita kihe nong ilam ke Kongres la priang sumbha duba sustain sotun MLA ke jirang pada badir ukortong ke NPP hakini ke election MDC na jirang constituency. Kita kihe nong ilam ke seng Kongres hajirang bad kibala arung syaka parti NPP kikentop yu Abraham Sangma advisor ke jirang Block Congress Committee JBCC nang tau Marcos Sangma Vice President ke JBCC Bijoy Ronghang Joint Secretary lembat kiwai-kiwai. Hakabala priang subhaya ki hakasinong nong thamai banihan. Hadian kata sakawai pat kejaka kata hakasinong khalai mer tamul kuci kiladan sakiwai pat kinang ilam bah khmat jong ka TMC kibakenthop yu Jamelson Sangma President ka TMC Jirang Block Rick Star Sangma nalor kita kidan pat sakiwai kinang ilam banong kerjaan ke parti Kongres nagi senat trekam bopher kibala arung no bat penyaso yalade syaka parti NPP. Hakabala apa yang sebahaya ki duba sustain satun hargat kejingan dan lang kiwaipat kinong ilam ke NPP Jirang Block. Hey, do. Hey. Thank you. Hey, Babi Joy. Hey, atas dulu. Welcome to NPP. Okay, na? Presiden juga TMC, Tujuan NPP. TMC. Yang asyik di Janwir na kalian juga kumu MLA jongka National People's Party pat kejuk kuat kumu kertong MDC akhirnya election kapan solong kapu trik dari penai bantuan penai bahar senam ada ratusan dapat pawe kejuk sokmen ya don lang ki Block Congress Workers kiba laai kejing trelang na tunta sni kamtam kini kinokit kam kiba khmat iba Marcos Sangma ibadai kumu Vice President nanta iba Abraham Sangma ibadai kumu Advisor Joint Secretary ba Bijoy Ronghang nanta iba Sondro i longpi iba day natin na pengkir nangta iba Wela Sangma nangta ba Maxwell ki Marak nangta ba Darwin Sangma nangta ba Matthias Momin iba Nilesh Sangma kiwedon lang hagde kapor Francis Sangma nanong tumay Garubat kuwik ki nong yalam jangka parti Congress Jirang Block
Kipalawan banyak seperti Batka National People Party yang soban penpau ke jing kublai bang apediang itu ke parti ke jungi ya ke jing krang bat ke jing kemu ke jungki pada trelang ban penjob don burom ya ke National People's Party hak ke election ke berselong hak aku trek jong benai baal Unil Islam ajar akusan besibut.